Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gedangna mana? Salam. Oh, pugumu. Aing. Geus si opong bae kana neangan gedangna. Mumu, atuh neangan lah bebarengan acara-acara nage bebarengan atuh urang neangan usaha neangan gedangnya atuh kudu bebarengan lah. Kumaha sih? Pong. Oh, my love. Siap, Kakang Prabu akan neangan gedang heula. Apa sih yang buat my love? Geus geura ditu, kami nu nyambal. Siap, 86. Geus geura pesekan tuh. Ya, anu nyambel ya. Anu ngolek. Cepena tilu ya. Geus kieu bae gara-gara. Oke. Hush. Hush. Tik, di jero bae yuk, lebah kotok di dieu mah. Mangga saya ge. Ayo. Ayo. Nah, dia duduk ya. Alhamdulillah. Wah, rezeki anak soleh. Hum pim palaihum gambreng. Gitu amat itu mah. Hidung. Anu yang nak Lain, ya hidung. Ya abis hidung. itu dia bagus lah yang main daripada sia. Kalimat tuh, ya hidung ya pur. Hidung. Pantes banget ya hidung. Yak ya. Ada bae. Bang, naon lah. Mang, naon? Deden. Mang Deden bisa tuh letah ngelel beri napas. Letah ngelel beri napas. Aduh bisa lah benjo. Sama orang berem gak pasti bisa euna. Bisa euna, bisa eun. Oh, bisa eun. Coba. Yo, nya. Serius Mirip jasa ya? Mirip jasa sumpah. Mirip nando. Mirip guguk. Ya, mirip guguk Juna. Mang Didin, kudaek mah di bobodoh ku jelema blon. Ya. Ngalunjak sia, teu boga adab sia. Maaf, hampura. Kalau kebercandaan meren, Mang. Hampura sia. Enak kon. Halo. Orang Madesu. Memet, orang-orang Madesu cina. Geser. Alas geser. Berubah suasana lagi. Siap mulai bonik kau. Ayo balik lah, si Mehmet. Ayo balik yuk, si Mehmet. Ini tuan, urutannya. Met, atuh kira-kira karena datang ke sini urutan baik. Walau bawa omong saya detik, pising dituar beng sia kueng. Ih, Met, kalem. Sia wani kaeng. Ento, Met, ento. Met, atuh mama kopi ka dieu na ih. Nyaho, ih. Nah deui aki-aki pugu meta kopi deui. Atuh sekali-kali Met ka dieu na mau kopi, kumbungeun mau kopi doang ge. Jo, beli kopi, Jo. Pasti bakalan ditahan benjo, mentang-mentang benjo belon, bebalian teh ditahan benjo. Geus keraat. Oh, geran. Jo, aing nitip sukronya hiji. Lah, latip. Kang Sukro segala. Akan bayar sia. Sarua teh Sukro 2 kelinci. Bek, yang naon bek? Aing coki-coki nyajonya. Sia rintik, budak leutik, minta jajanna coki-coki deh. Jo, beli 2 jeung aing hiji. Hongus dia, mana duitna? Asidek naon duit kaing? Atuh sarilah patungan. Aduh sarua be, Met eta mah kami jajan makan duit masing-masing. Nyaho, Geus segala bawa omong, sing duhur koyo saung. Oh, Met, oh. Bang. Iya. Ya laki-laki. Cuman benjo. 1000 subek. Maju jo aing boga duit teh sekitu doang. Rintik. Siap benjo geran. Boga ge 2000. Cuma menang eta meureun. Main kembaliannya. Ima duit menang ngerok mina, kerok dicokot. Ih, bebiak jalan tas ya. Menang ngerok. Budaki boro-boro. Segera. Naik kembalian, Met. Met tadi kembalian segala. 2000 yang kembalian. 5.000 naik. Eta 2000 disaha. Oh, saus. Wah, aing gitu Kan. Kiraan. Keun. Lokal-lokal, Jo. Ulah dibeakeun main mah nya. Keun. Boleh belikan kue gitu. Yo, ulah kebal-kebal. Ngajo ulah kebal-kebal, Jo. Badalang budak.
Padahal yang boga duit menang nimu di jalan. Kemaran ini dari siap. Jero kabeh gitu. Aing nyamelong ku tebercus tang kacang-kacangan kos kieu. Hokatnya. Asan koing dah. Aji deh, cek aing sambal kira teh kotok. Ompong, kunaon itu sorangan bae? Mu jelek sia tuh. Ih cek aing mah sambal gitu, dah sambal kalau teh kotok. Baik, apa amat sih boga peran jadi kaboga si Ompong? Tiga. Sia mah ih. Geus lah, mana sama aing menang gedang atuh. Oh, saya udah jero bae. Bener bisa ngaletak deus ya. Iya jorok. Ih. Lelap naon. Naon aing bae ke warung kemana aing be. Jaya mah kertas kesukaan semua umat. Alhamdulillah rezeki anak baik. Iya duit budak. Waing balikan deui lah. Karunya kan geus aya duit ieu menang nimu. Sultan dia. Tuh, Benjo datang, Met. Woi Benjo, mana kopina? Nyaho Benjo. Tenang. Tenang kumaha sih? Duit saria ku Benjo kabeh dibalikeun. Ih, kok dibalikin sih, Jo? Ya duit saya. Duit aing Jo, goceng Jo. Ya. Nah, Ya duit saya. duit aing dia harus Jo Cimemet ya. Jo, duit aing mana? Oh bek bisa mah ngagerolong. Mau aing pokoknya mah gantian sih, Jo. 1000 doang, ya geus gampang. Met, duit atau Ayeuna saria ilu jeung Benjo kabeh ka warung. Ku Benjo ditraktir. Lu bener sih, Jo. Bener mang, sejak kapan sih Benjo pernah bohong? Jo, coba buka duit tuh. Nyaho Benjo, sosok anak ngelaktir kami. Ayo be, lo ngomong. Nyaho tompel karak we ya anak buah kebagaan aing nanti cara saria duaan banget doang ada orang tapi uduitan tenang Jo siap aing dijadikan piagam tanda penghargaan Urutan persalik aing lagaan met oh saya oke mau saya met urutan si Benjo Jo, gantian sih, iya Jo. kaki Di urutan sih. ayo gerak oke Mananya? Tik, neangan sih ya? Duitmu leungit. Mana duit bibi aing deui tadi dititipkeun ka ma aing. Ih, sia mah ku aya ya bae. Nyaho si Matika. Oh ini on, si Benjo on. Nih. Naon sih nyebut ka aing deui? On tonton Terus lo ribut. si Mending Muno. tangan bae kurang yuk. Ayo tangan. Itu kan. Gerdak, jajan, jajan. Oke, Jo. Lamun kurang nambah be nya heubeulkeun. Siap. Tenang. Jo. Wih, Benjo. Kok siapa bisa ngadadak boga duit gede sih? Oh bener Tit. Pas tadi urunan mah dong nu kepaksaan mari duit 2000 doang ge. Terus subek, udah lebok be, ngabaca be kos kali beli. nyaho tinggal ngahuap doang ge Ya Jo. Bener mang. Tapi bener kan Jo boga duit? Belum kok. Woi, Dak, udah kemana sih ya? Jo, saya ke pesta tah ya. atuh lah kabeh mah naon sia tutup be ompong jajan mati lok Mau tik, gerak dia, gerak nyakot, gerak jajan. Benjo nu traktir. Kumaha Tik, jajan lah yuk, belum ditraktir tuh ke si Benjo. Oge. Jo, kami minta esnya. Heujo aing ge minta esnya 3. Kamu gerak dia, gerak mesen. Asik. Yo, aing segala Jo. Gerak dia. Teh hayang es teh. Ih, Jo, setumen amat Jo. Kira acara ulang tahun tah, saya pakai acara traktiran segala. Yo, pecenkeun. Ih, ngaluyok si Benjo. Gelaan, mau dibayarin ku nya es ya. Ayo bayarkeun ha Jo. Sering-sering deh ulang tahun. Salah. Teh. Ieu belah duit ini ya, jeung budak. 30 ribuan, Jo. Leutik.
Benjo, coba nyelo duit nak. Nah, si Met. Coba nyelo. Benjo, ima duit aing. Duit benjo eta mah. Duit Benjo men bahasa yo. Bilang limu di ditu Met jauh. Benjo ieu duit aing. Wah, di kantong aing jauh wah. Tah, duit tandaan deui. Oh, gitu. Met, coba aing nempo ya duitna. Nah, si Tika pipilun bae. Coba aing nempo heula dieu. Hei, Met. Si Tika senana heula duit soalna duit si Tika ge sarua beleungit. Ima duit aing ompong. Menang di mana eta Met? Menang di mana hayo? Nang Nimo di ditu jauh. Aduh. Coba dieu aing nempo. Betik, betik. Tuh kan bener ya duit aing tuh, buktina ya tandaan. Met, kumaha sih? Ngaku-ngaku geus nya bener duit si Mailop. Aduh. Tidak, terus aing kumaha ieu dak mayarna. Bayar Benjo. Kumaha teh bayarna? Aduh, dan ang rada mulus beuting ye. Aing balik tiranya. Sarua yang geuting. Jo, Met, aing yang sana buka popoyan kayaknya nya udah diangkat. Emang di dianya. Mau, Mailop, ayo berangkat dah. Mau. Tik, pembayar kita lagi apa sih buka duit tik? Nunjang. Sayang aing. Met, weh dah, kalau tinggal kena aing dak. Jo, aing ngobrol heula nya. Kira aku bareng-bareng ngobrol puyeng, Met. Nah, ini alasan kumaha los, yang penting lolos. Met, Jo, aing nya. Met, kalau tinggal kena aing, Met. Aing ngobrol heula. Met. Dah, kalau tinggal kena aing dak. Malah. Benjo, mana kena bayar kan dia? Buka duit dah. Bukan duit, tadi ngomong naletik 20.000, kori untuk buka duit kumaha sih ya? Kemarin teh buku duit budak nang Atau enggak sih kalau dia akan bayar kena bayar kan dia? mau Buka duit, kan udah belagu, harus juga baturan segala. utang banyak aja, enggak dibayar. Sih ya, Ira ada bayar nak. Enggak ada lebaran, Bella. Kurik bes, ya makanya harus belagu. Itu buka duit plus hayang dan baturan sih ya. Aduh, nih, saya utang banyak aja. Ira sih bayar nak. Assalamualaikum.